ilaha wa hunda durati gargaarsa barbaanna maqaa Allahaatiin yaa Rabbi yaa Allah nu gargaari ati ati nu gargaaraa laaftuu dawaamatti gargaarsa kee gootaa dandaa binnurraa nu goosisinee hajjal mabruuraa gargaarsa kee gootaa dandaa binnurraa nu goosisinee hajjal mabruuraa. Assalaamu alaikum yaa obboleeyyan qaadii obbolummaa diinii caala biraa kaati obbolummaan jabeessii diisinee jigaati fuulduree rabbiittis milkaa'uu qajeeli dura tana daamannaa geebalaanee murraa nu goosisinee hajjal mabruuraa dura tana daamannaa geebalaanee murraa nu goosisinee hajjal mabruuraa. Wanti nuti gamannee dhufnee har'aan tana dalagaa hajjiitiin isin dhageessifna gargaarsa rabbiitiin tartiibumaan dhufna nu jala hordofaa mee hamma xumuraa nu goosisinee hajjal mabruuraa nu jala hordofaa mee hamma xumuraa nu goosisinee hajjal mabruuraa. Hajjii dalachuunis akka shari'aatti kaabahani duudhaa dalagaa isiiti namni rogaa ta'ee hidhannaa hajjiiti qaama isaa dhiqatee qulqulleeffataa niyyaa hidhannaati huccuu odaa marfamtee hirmafattu jirti marxoobii darbannaa adiidhaa uffannaan isiiti odeeniidhaan marfamtee irraa qulqullooti beeki dalaanii sakkuma dhiiraati waan amma dubbannee dubbani dhageessi ammoo huccuu odaa marfamtee hin baaftu ifirraa nu goosisinee hajjal mabruuraa ammoo huccuu odaa marfamtee hin baaftu ifirraa nu goosisinee hajjal mabruuraa. Beekaman tuqannee kan irraa hojjetanii sagalee fuudhee salaatan haalatti aansanii akkuma kanaattee lama salaatan haalatti aansanii. Sunnaa hidhannaadhaa itti hamilanii karaa waggaa deeman eega salaatanii waggaa deeminsa seenan sanni hidhatanii hidhannaa seenuu hamilaa hidhannaa jechuuni hajji seenuu hamilaa qalbii isaatiini hajjii dura dursuu qabadu taanaani umra seenuu hamilaa gammachuu rafeenaani. Dhiiraan hamilaa yoo hidhachuu fedhe hajjii fi umraa nu goosisinee hajjal mabruuraa. Dhiiraan hamilaa yoo hidhachuu fedhe hajjii fi umraa nu goosisinee hajjal mabruuraa. Eega hidhatanii sakkana jaani sagalee ol fuutee hidhatti jirtini ammoo dalaan suutaa ilbeessa jaani namumlee dhagayaa kana jechisuni. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أنت الأسدي لبيك الإمام وسسمي هجر مبرورا أنت الأسدي لبيك الإمام وسسمي هجر مبرورا. Eeganaan abraashnataan nadiirra fuusanii sagalee hamatuudhaan irraa sanii qabatanii samii olaanaa ta'ee jannata kadhatanii ibidda gubaasan gooytamma ganfatanii ammaas ni kadhatanii gaarii duniyaa akhiraa nu goosisinee hajjal mabruuraa ammaas ni kadhatanii gaarii duniyaa akhiraa nu goosisinee hajjal mabruuraa. Kanatti yaasanii mukkaaleen dhaqanii leeyitti dhiyaatanii dhagaa gurraacha san harkaan qabatanii ammas dhungatanii kana godhan sabbii nagatti rakkasnee wasmoota ammas labbeeka jaanii tawaafaa bishaayirraa hanga raawwatanii qabbiin tawaafuu rasmi hamilanii Sarasati Allahu Akbar jani Ayatana sititana jani tiasani Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa intirani sunnati nabiyyika
محمد صلى الله عليه وسلم إننا تراصدي سمسقا توافل سبيت كيستي سكن جاني اللهم اجعله وجدا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا أما استراح سودة ما توافني أبرز كيستي سكن جاني رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت العز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإن ترى إنا النولي يا ربي ليسي نان ليسي بيت الران بوسي سنة المبرورة يا ربي ليسي نان ليسي بيت الران بوسي سنة المبرورة يا ربي ليسي نان ليسي بيت الران بوسي سنة المبرورة